achi Palago me di kan send no message anti message a me send Palago nenie am say omo betwa na da petwa na da pa da na mba ba address issue bi na achi Palago hu di enti a wo se oye din omia na no na ya ye be kasa na ye kasa why achi Palago with all due respect why ye din na pe be na tena why you are still my main man but the way ye de misraw menye biom na mesam wo futuo ubetie futuo na ebeboa US na wakọ na wonam ho no US na wakọ a wonam ho se wo was kokrom ho ehwe twini Jonas no US nti se Ghana wo wacha wa abrochire te so hu se de abrochire system tie wo grosso na twini Jonas ko report wo se wo stock no obetu akoye false allegation media to so wo san kura video na ade nam krom se wo nam na wo hwehwe wo bi wo US hey ubu odro achi hantie ni Sunday message no hi, I just heard you mention my name in a video. Even if you think I am off course, you could have called me as a brother to advise me, but why in a video? Achi message am send with 50 Sunday am so hu yam kwenye achi Palago video ye no sabra na wafa plane na wako through New York Twini Jonas hunti watna plane wako through New York wono nam ekọ hwe Twini Jonas okọ hwe Twini Jonas na ebisa na sem okay yo the message bi amenya wa ha ka pen ye fast na san ko for the next available flight na kofi na koda cause ade atwini Jonas ye yan me kura me ba se me betu nefo me kura me na ye ka game yi a say obi cause massive change ya ye di can start here me ma dwen say duru ba bi na the way keka kon na me yem hyehye Emma Jonas because ye do na ehu every day your life is in danger ye ka no kore keke no ti me bi atomeda wo achi Palago obi an threaten wo da ti wonim se de ti so won me po me ma wi se me ka cha Twini Jonas say even atem didiero onfra hontoma me kire wo mpanyimfo aye fra me say Avram Jano na ninga ka wo na be yeye oti me kire wo Ghana fo mpanyimfo aye fra me ka cha Avram Twini Jonas me ntu nefo Jano na ninga ka wo na be yeye because mpanyimfo na gimi na ni politicians omo fra me ka cha Avram politicians no me ye politician ye gimi no onim wonim ahemfo omo fra me Avram ahemfo no ye committee nkura na uhu ahemfo ni bia utum se sebe kwase am panyini pa ene ye si ne hene no me na me ka me kira so nti ade bi wo a your friend for the greater good obi ani wa na ne gigi atem didie ho da bi why no say ye ba social media na ye ba be di atem da bi France man panyini kura ye born slap na man panyina na do asabe na oka no but ye se mutie na ye yem hwe o brother mutie na ya yem but France man panyini kura wa build a better system here born slap ti achi Palago ko duru ye no o ye ni video o kwa koma Twini Jonas won na de o ka ye ni ye wie na ye mfa na nhye dwumadi na se why what's up bro Jack Malandi New York enti ba bia glass nkwan obi a won ka chane say onya 5000 ni eden onya ready wadi Ghana panfo atama die aye mi tijai why obi ti say sa akwa we Avram Bemoshi onu say ne ho ye mo apa ma ti ne ho yawo nkran pray di atem na wo so di atem the views because na say won say yen hwew enti wo so di atem say de be hwew na akwaji sika o YouTube YouTube sikai ade nkwasema ba Ghana ho Ghana fo kura mamani na ho enti di nkwasema Jonas we odi utu kwan eba krum ha say na won pese obeye ho ba ne nam na de mpanyifo atem sa mamani na ho wate mamani na ho che video na Palago ye no enie batansa meba be reply no bo bon wajimi ana me dia mendi na tem mo be di na tem na be di na tem dada ti ense ntie ni bi what's up bro
Jack Malandi New York enti be bia glass nkwan obi a wonka chane say onya 5000 ni eden onya ready wadi Ghana panfo atama die ayeye misi jai why obi ti say sa akwa we Avram Bemoshi onu say ne ho ye mo apa ma di ne ho yawo nkran pray di atem na wo so di atem the views because na say won say yen hwew enti wo so di atem say de be hwew na akwaji sika o YouTube hey YouTube sika ade nkwasema ba Ghana ho Ghana fo kura mamani na ho enti di nkwasema Jonas we odi Boy wajimi ana. Boy wajimi ana. Palago. Oya minipa, mentumi ndi watem. So oya minipa. Oya me main man, mentumi ndi watem. What can be say wedi me ho ya wo say me nya views nti Twene Jonas yi atem no mesumi bi di atem na me nya views. Palago, me di ka kire wo. Me ka views nko a na me anka YouTube, Facebook jai me a Facebook jai me. Me anka bunim se me wo views chen wo bia. Onim. So sa unnim kura no me ko platform bi so ya hwe me page no ma limit na dada ti ankrofo tumi sa Abraham adna untumi mburu 2k unko 3k 4k mo report me page no ti kakra na ya limit no kakra na ya limit no ne ti am no kasi ya limit no me share video a enduru nipa be 2000 kura nchen so what ya say eno ya number 1 ena number 2 Palago ma little education YouTube business o YouTube no business YouTube no obi a creative platform. I mean, can't tell. Obi na creative platform. Edi ato wo say. Me di beye business. Me kwaji advert won krofo nchen. Aje Palago utie me. Ono be kwa kwaji advert won krofo. But oni message ya odi be pushi advert no. Nti we creative platform for YouTube. Creative content enipa behwe enipa ni beje ho. Nti wo the content ne ba. No or the terms and policies. Now what say falling into that category now or the advert na better so. That means YouTube the yen making money na wa my coins into YouTube no sika wo ho. Daji Palago say me ye bibi ana Twene Jonas impo ye bibi no dey pay views sa ewiase sa honorable Kennedy Japan the TV station or pay views into looking for views enye adebone but also making sure say is it for the greater good ana Achi Palago sabe mpreduasa sabe mpredu Achi Palago mesimi ni watem dabi why me ma little education ebia na oti abrochiri but ebia wonim de no endu achiri why sabe onkwase anwom na wo bo no krapo wo de ato YouTube amonetize sa wo nkwase adede na wo ye na wo frɛ na nwom no bibia wo pese wo ye bi wo nkwase anwom no eno kra we create YouTube account e de ato ho na yen aye ka nyansasem wo kwase anwom na wo bobɔ no dede na wo ye no dede hunu na wo ye na wo frɛ ne music no eno kra wo de akoto YouTube tie ya boys ni bebre a omoba abe start videos ye no enye Ghana ho do no wo de start me ye video be me catch boys ne say YouTube a business na nim sika manfo make wo YouTube wodi misika Zion Felix make wodi misika teacher ko jono ne magrak e bono make hwe a big platform a big business what achi tu ni nyansa enya content enya message say Twene Jonas ya anka so nkwan be ye de what achi Palago US ya ko ye nyina no mo Twene Jonas be gi din wi na mo de mo ho fole no me yobi a ka Twene Jonas ye video a me de ba betu me YouTube what's some of the videos to there be me no opportunist there be me no opportunist why by yen any manfo ehu Twene Jonas ye ka omu a omu promote Twene Jonas e man crofo hu ni first me ka ho eni what do obeji din wi na mo tape into the glory yen madwemba po ye betu ne fo ne me betu ne fo mpo ne didi matem me badwemba po mi tu Twene Jonas fo a amanfo be se be di matem e de entia me kra man kasa atem didi en wanya yo me be ka chance won limit eno kra manfo se no aden na o se me kasa won limit on to aso obi ni nje wo se ni atem tie me ye na ne me bi koso me kire obi Achi Palago sebe won take time amanfo be kasa e kwase ampanyini minni watem ba wenya de wo ye na amanfo be kasa wo ye kwase ampanyini
ena mesre eni wow 21st May 2018 na mu bebre kra mu nim Twini Jonas mu ntini dinda na mu ntini din krada ena me ko post ni video won dia me troy eno po me mistake akra tell me he is not making sense. Hello senior bacho me live me am from bacho. Okay. Oh, tell me he is not making sense and I will delete my Facebook account. The brain is working. Tia yemu binum ye di kan promote Twini Jonas ko na nkofo ne nka esate kwa hwedo. Who tia de America no? Aha, mo dia mo ko hwehwe obi promote no. Obi ba beji din wia. Na mo de mo ho akwana mo fole ye de enlightenment ne ba ye no. Ah, ye de enlightenment ne ba ya. Amanfo ani da ho no. Emu na Twini Jonas mu nyina asole ye se freedom fighters nyina emba nyina de omo ho agim. Na ba be ka se ye nhwe ye video so biom ti. Wo po bi odi atem na betufo kwana kotu afia hwa senegafo. Wo afutu kotu afia hwa senega. Honorable Kennedy Japan mutakanom wo mu na kwana kotu omofo na kotu abronye no mofo politicians na didi atem no wo mu na kwana kotu omofo what asa me ka kire no ben kai asem biom mo obi se wo achipalago amankralo musa squad no musa nkrofo na yebeto mo Facebook no mo pa Facebook da amankrado nation blogger mami ngegenom sankrofo na yebeto mo Facebook no anka mo di Facebook promote Ghana mo di Facebook ye de ye de Twini Jonas ye no anka Ghana sasa wo achipalago start na emma efia wodonom efia wodo ene ekua pimpo lo na adidi o matem orofi ayo na start atem didi na wo ya to abama mpanyimfo na mampanyimfo why you so fortunate akwatena broni krom wo achipalago why you so fortunate ubeto ebusunya papem ama mi o sa hwan eso hu ediwe kopia brochire modi kan wo social media yesi mo kra mo bae no na live video kra ni ho mo ehunu nyansa se modi be promote mo be kasa e de akire Ghana fo mpanyimfo chachi palago magia to Twini Jonas odidi atem enye nti anka de oso ye ne se wo so the same camera ni bi na kokrom na ka se minu yanom ya wo se nua be ma bi e fa no Twini Jonas obomoden aso ma Ghana akonanim but eya no kra enie glass nko a hwe form eya mpa Ghana fo mpanyimfo se dia branch ni di mu atem no me achipalago me ni nye but se sia no se me kwaka cha branch ne se wonya ya ebe se bia me ni sa no Ghana fo mpanyimfo me ni minu yaketwa ne bekasa se atem didie no onyai Ghana fo mpanyimfo muntie dia nkoda ne ka no na munya Ghana yi achi ka be wo so ye nyansani wenye sika se politician me na ma osika akwatena aeroplane mu akọ New York enam krom se wo hwehwe Twini Jonas wo ni messages amenya wa ha wo Twini Jonas akọ report wo so ba hye wo ka se Ghana US at New York ekejeti a wo ka se New York cycle na mwe do ye bema fa plane o de fa plane na bra Ghana ha na be ye video se me Avram me didi mpanyimfo atem na ye video na de nam krom sa okehwe me bon said there was be hye hanye US ayemu ena mudi kan wa broche twa beti sa amankralo hwe papa panyimu ti sa amankralo woti Facebook hwe nsamfo ne nkwase asem nko a mo ba Facebook ye ne enkodan ketu aya be kire ene ye fight for a better Ghana for future generations. Mo ye so fortunate mami ngege wa brochire pep don ko mu nyina mo gu abrochire mo be kasama Ghana ye mo ya de mo ye mo ya de mo ne mo asofo ne agrada ne rebe na osu bempa no mo kire go social media nya semwa sebe mpebiasa eye rebe na osu bempa eye wo na wo se wa hyenkom na nyankopon yi a kire wo se na na do ba hwe amamu aye kwaso rebe na osu bempa tanka wo ne wo boys na twahia no ada me ka kire mo se wo yo difo a o fight bad governance now we are fighting for a better country
Isaiah eyebi, Jeremiah wayebi, Ezekiel wayebi. Omu ina fighting for the liberation of the state of Israel. Wahenia oya dia enya no na waka. Romino subempa eye John Dramani Mahama and Kabeka. Ya women Honorable Kennedy Japan, it be the deep president yatem, et the deep judges yatem. Wachi palago, when hunu nyansa, and 2 honorable kind of. Celebrate be a would name. Said the flash was negamo yana ya dino. I would do with Jimmy Baba Ghana so long. I 2 things. It's either say, Obe fight it, na Ghana ye, and you keep quiet. Said yes, I called him why dino, or when you didn't try, young folks will be yes, someone celebrities be a comedy at demo and then when your baby age. Mama politicians ya tomo. They catch them. Celebrities me and Sape can change this country. Celebrities me and Sa can change this Ghana. Me say, Sa Kodie, Shatawali, any stone boy, Crawford 3-way platform na mwinyano. Somebody be motivate you to know. Any Ghana phone paying for kasa, and yatem didie. Na mwa kasa, maja Sa Kodie about life. Na Sa Kodie addressing issues in the nation. With all due respect, Mr. President, things are not going on well. Charlie. Yana street the follow ye. Mr. President, pa ucha me dumambra. Nkodani su. Che pa chao. Somewhere the ghetto youth are crying. Ya kwa. Ni de bia na ye beko. Maybe say 1 cedi. Ya sramu. Man pegni ya pa mo chao. Ya nim say mo bom ho wode munya bi. Na nka wale about life. Yeah, Mr. President, I can't be wale that. You don't say media, Charlie, one time. Me everything I go talk. I be the king of the street. My name be King Wally. I come. I want to talk you something, Mr. President. You know, me I they love you, Nanado, you know. But they tell you something, Nanado. Our fans, they suffer. We they beg you, Nanado. You can do better, Nanado. You they travel. You know what they go on. You know what's up for UK. You know what's up for Italy. You know what's up for Spain. So I they beg you. The street boys where they send me. The streets make hot. So we they beg you, Nana. With all due respect, fix the system, give we. You hear? Yeah, we they support you. More of him. But I can't, no. It's your name. Yet your name. Yadi. Yeah. Yet your name. Your car coin back. Accra Cape Coast Highway ranked Africa's deadliest road. Senya dam na yabo body Jimmy and penny for Jimmy. Chi palago. Sabi opesa also o join a Jimmy for line. Yet your name. The whole Africa deadliest car coin ye kunipa. Ewa Ghana. Senya dam. Ene ya bobo ene Jimmy ye gu afuo mu ha opo bia tunufo amutu Ghana fo mpanyimfo afo da me ka kire mo se wo bia Jimmy na wo bi ka kire ne se wo Jimmy a enye de o ka se wo bia Jimmy ne tunufo na Jimmy fo no ne ka kire se Jimmy fo ei jai Jimmy no na wo jai Jimmy na branch ne be jai watem didie ye ka kwan ye maame no mu wu ye nuanu mu wu ye busuafo ka kwan ye ku eboni kromu nyanye ka kwan ye ku eboni ensuma we eboni ye yi ase hwe show a NDC for the MPP for koye kanya sasem chama monte ha aya no kra ya nyintum twini Jonas video ye no Olivi fake lifestyle twini Jonas fake lifestyle no it doesn't affect anybody it doesn't affect Ghana's economy bi a obi okra wo hwe twini Jonas video Onyaya, kobe send $200, $500 be some fento data. But Kini Jonas brage say our car our way no nipa ni fi say Kini Jonas ne ho aton. Say ya nukura say benefit be wo video ye ni mu a ye Kini Jonas ne be lose because obi amwa no. Esan so esikeni. E say Kini Jonas or brage o live fake lifestyle. Celebrate say a fake lifestyle na do na live. So fake lifestyle doesn't affect Ghana's economy. Fake lifestyle. And you'll be away. Wait, Kini Jonas or say a musician. Musicians, I know much and phobia. Say Kini Jonas, I can say beside you be free. Now who shall you free? And I said to them so, Kini Jonas can say be free. But you say, ni say, and it's here. As I'm wasa. But ye be say, ye probably for the greater good. And say Kini Jonas video no you at the long run for the greater good. Boa Ghana and I say Ghana.